Umadanin di pa nagrador mo, Mia. Johnny, katagyaman nakmanan kan ka. Ado ti na itulong mo kanyak tapno makaiskwela Pasit ti pa nagayat ko kin karayta. Kan para madla kadata adwa. Saan? Ha? Wan matkiti. Okay. Kaano nga ron ti pa nagrador mo? Inton umay alawasan. Ngam oray di kan to umayan. Tanilolak ti mangimartya kanya. Kan busy ka talon mo saan? Ha? Well, ang mabalin ko nga itantan ti trabaho tapno madarayak mat ti pa nagrador mo. Saanen? Mabiit matladay kay. Mataktak ka laeng. Iso asaanen, Johnny? Ay na, kablawan ka manan, Mia, apok. Nakagraduar ka na ti kolehiyo. Agyaman nak, Lola. Ay na, di adal akong Lola. Wan nga rod. Agyaman na katainggad mo ti panagadal mo. Ay wan, ayan tinobyom ngay. Yakon inayaban. Tama nagbabain mo't laday kay. Saan na abagay ti dumaray iti kakastoy? Anya! Naimbag nga orasyon, nanang. Umay kami man. Ay manuak nanang. Nala, sumrag kayaw. Naimbag man ta nakalagip kayo ngay may. Wen, tanadamag mi ti panaggraduaran ni Mia. Nakagraduar ka nun iti kolehyo. Wan na. Imbagak nga awagan na kayaw, tawisan na kayaw. Hindi namot kayat. Tapno dimar ay kayo kumamat iti graduation na di kalman. Ayan ni Mia ngayon nanang. Adda dita silid na. Nakaturog sa amat. Ala, di yun disturbon numat maturog. Urayan milaangan ang makariing. Ayun, addain sangput mi ang native amanok kan presko anat natang nanang. Ipan ko na di kusina na ito insang put may nanang. Malaka makamukan barok. Partyan tayo nga ron tayo sang payaw tayo son ti blowout ni Mia naggraduar. Isaw ti pagsasangwan tayo. Apay nga dadagi jay nga agas nawa dito'y balay, Lola. Ay na, saan ka di akas ti pa nagsasaom ka dagiti dadakkel mo? Inakan amam dagi jay. Isuana nang kantatang kunamat Apay nga dada dito'y kuna. Umay da ka nga rod kablawan iti pa naggraduar mo. Sayang, tasaan da na kadaray ti graduation mo. Di mo mat ngamin inawis ida. Sika mo lang amin ti mabalin namang kontak kadakwada. Tas ikatada cellphone na. Talaga arupat kwarta dagitado. Apay mananaya kasta ti pa nagsasaom. Itatanaam wanda nakagradwara kon. Ti amuda siguro, agtrab-trabaho akon, kat agsusweldo akon. Itataaddan pa kairanudan da kanyak, sada kundi pakita. Mia, apok, di ka gimulay ti sakit tinakam ka dagiti dadakkel mo. Lipatam ka din, tinapalabas. Saan akas ka rin na timang lipat, Lola? Taawan pa'y kinaimbag nga impaay da kanyak nga anak da. Awan serbik kadakwada, takas jaylat kalakan at ipanang ipadawat da kanyak kada kayo. Mala, sana balay. Tasyak mo tinangtadandakan ka. Awan sabsabalay, apok. Uray pa'y. Rumwara. Papadam ngay. Kamangan tayon numadamdam Dandani maluton, jay luto da karne manok. Mangan kayon tulatan, tamang anak tun ijeruar. Ay, di kan rumwar. Selebraran tayo nga ron ti pa nagraduar mo. Da kayo latan ti ag-celebrate, Lola. Awan ganas kuno dagita atat tao ti kasangsango. Apay anak kami suot kami Masurunak ijay balay, Johnny. Taadda dimtang akalaban. Ha? Sino? Dagi jay rupat kwarta adadakkel ko Naamuan dalaan nagradwara kon iti kolehyo. Imay damot na. Ha?
Tiyan mo da siguro adda trabaho kon. Kat agsusweldo akon. Umaydak siguro dawatan iti kwarta. Anya? Kalpasan nga impadawat da. Kundi asidagda ita tanakalpasa kon iti panagadal ko. Alakit, dadakkel mo latta na gitya eh. Respeto am latta ina ah. Di dakto pa'y pinagan-ano idi ubingak. Takasano, nabisyo da. Dagijay bisyo da, ti impang-pangro na da. Binaliwaladak nga anak da. Ala, lipatan mo na ita. Di ka agimulay ti sakit tinakam. Aywan, agapit ako ni timulak inton Sabado. Mabalinan na iti mulak atarong. Oh, apay ngagsanay ka nga eh. Kastalatta ka din, ter aramidam. Ti aggargar din. Awanen, tinangat nga tong arapaap mo iti biyag. Aggamgamulo kalatan iti daga. Katan niya nga ron nga eh. Awan ba't nailapas ko a kurso? Nakalpasa kon iti panagadal ko, Johnny. Ngam tinobyok, aggargar din. Anya langan ti sawan dagiti tao. Ha? Apay, ibain na ka di anobyong Mia? Kasla silang ngamin akitaan, Johnny. Saan tang agbagay no kas na? Kat sigod mo't nga gargar din ak manipod na gayan ayat ta. Basta, kasla saan tang agbagay, Johnny. Anya? Sapay kumata diyo panunutan, anabrinwas japo ko. Takanayon kumatabagbagaan. Ngam talaga nga dayo tirek na nakada kayo. Maawatan mi ti alak mi nanang. Ngamin, nabayag adi kam nagpakpakita. Ken sagpaminsan la idi apasyaron mi. Wan nanang, iso adi mi mapabasol di anak mi, no apayakas di itakada kami. Agyaman ak nga ron tamawatan niyo. Ngam kanayon ko abagbagaan. Jak pulos inya dayo tirik na nakada kayo. Talagan sa nga datang tangsit na. Ala, sana bali nanang, tamanipod ita, kanayunan min ti pumasyar dito'y balayo. Uy, Mia! Si kamat gayam data! Ala, dandan di ka nabigbig ah. Si kamat gayam, Remy. Agtrab-trabaho kan? Wan, nalatak akumpanya di pagtrab-trabaho. Ala, desente ka mo tangog kawas. Kaslasan na si ka dyan Mia nga mamuk kidi. Very neat ka pa yan nakitaan. Talaga kas na. Siyempre, di adal akon. Professional akon. Ah? Wen nga rod, naimbag ka pa'y, napintasan ti trabaho. Angam siyak, aglaklako lati di palengke ti panggada. Dumalatan no nakalpas kay ti panagadala niya, ta opisina ti pagtrabahwam. Angam siyak, iji palengke tinal daw ngayan ko. Sige ata ni ururayan da kung dagiti padak a professional iji restaurant, Remy. Panawan kan, sabtek dagiti gagayim ko a padak a professional. Anyat lakom ita, Johnny. Abakan obe. Naibus mo't ngaminan tay kamote amulak. O sige, apag iso, awan lako nga ubi diti pwesto. Awan tinangyag ita. Ala, bayadam nga ron na tagawid akon. At dapay ngamin aramida ki di garden. Aywan, nasabat ko man ni Mia idi kalman. Si mabali mo, di pa nagsasauna. Saan na nakasi idi anapasig, kan naragsak ka makisarsarita kanya. Ha? Kaslasaan mo nga isutay sigod agayim ko ani Mia. Nagbaliw mo di pa nakilangan na kanya. Sa bagay, di adal nga minan, mangupopisinan. Paspasinsyam latan niya gayem mo, Remy. Narigat siguro ti trabaho na di opisina da. Ay, may kawak lang amin. Gagangay na siguro. Tauray siya kanobyo na medyo nagbaliw ti panakilangan na kanya. Ha? Anyat kahit masawan? Sigud mo't nga amo na aman nalo nak. Ngam kasla ibain na mo't ti kasta pagsapulak. Ngam awatek latan. Ta ay ayatek ti gayem mo. Anya?
Ngam amom, nagswerte di kayim ko. Takas kan ka tinagbalin a nobyo na. Nakasingsingpot ka lang arudan, naggagat ka pa'y. Kan nataer. Ha? Ay, saan ba it? Pasablugan nakmat, Remy. Ala, saan man? Pud na dagiti ibagbagak dyan eh. Ngam sa anak adi-ada, lakas ka ni Mia. Madanagan nak maron. Ang mga isukat nak to ikipada na profesional. Di naman siguro maaramin ti kasta. Nang runak at dakkel ti utang na aning baga nagamkan ka. Dakkel ti na itultulong mo iti panagadal na idi. Amok day tataopen kayo kan ni Mia kanyak. Tawan ka nga ron sabsabali. Tanasingad kami nga gayam kan ni Mia. Naimbang oras mo, Mia anak kao. Apay, anyat masapul yo. Umay kulay ted to pinuros ko abungat papaya. Kalalaingan na tilum na. Ken ada pa'y rambutan ditoy. Kabailak ti gumatang iti kakasta, dadan trabaho. Ngam na pres-pres ko na gito'y, Mia. Apay nga aramidin nyo ti kasta. Itatana kaadalakon kat adan trabaho. Sakay kundi itad iti kakasta kanya. Siguro, namnamain nyo asukatak iti kwarta dagitaan niya. Saan mo anak ko? Kaya't milati bumawikin ka. Damo mi mo tinagkurangan mi kan kay ti kalabas. Itedyokin ni Lola sigurado akayat na dagita. Ninanang ti ikanyo iti kakasta. Tano siya, adda kwartak apaggatang ko iti kakasta sa anak nga agbibisin. Ha? Pasnagam ni tatang mo, apo! Sana di tayo terido ti pagsaritaan niyo. Ala, sumrag kayon. Agyaman agta di na kun pinarigat pa, Mia. Inaklon mo na gusti panagayat ko ken ka. Una, tamangan no agaram kay ti sabani. Takas kan ka ti kayat ko apaki asawaan. Agyaman ak, Mia. Ikarig, agbalin kan to ananam ay ti sidong ko. Ipaay kun to amin na kasapulam. Agyaman ak no kasta Arnold. Kaano nga rod nga ikasar na? Ikasar kay ti kabita na parawan. Kalpasan siguro ti may sawan no duatawan. Anya, iti kapitan a panawan ko nam? Ngam duatawan pa'y ti urayan? Kaanon tupay ngay? Ada pa'y ngamin importante nga sa sikaswa kita. Ang bayang, kita no kasano amay singit ko ti panagkasarta. Ta kaya't kumaten nga agsimpata, Mia. Lola, isa ni Arnold, nobyo. Ah, May mga orasyon na. ay, kastabat kan ka, baraw. Sir, kunayo kin ni Arnold, Lola. Tapadak a profesional. Nangato ti saad na iti may sa akumpanya. Ah, Si kakit di man, Mia. Sana na masapol. Kaslaklas ang sabali na ano awagan da kiti sir. mala. Mabitlang tay sa ganaan kayo iti merienda yo. Uy, Mia, apay akas jay. Di mo't ni Johnny tinubyom. Idi, ngam saan itan. I-break kon da dya a tao. Saan kami ngagbagay. Anya, Ni Arnold di ay ayatak. Ta iso ti padak a profesional. Iso ti bagay ko a pakiasawaan. Di adalak. Ngam manalon kit din ti pakiasawaak. Ay sana. Silang akitaan, Lola. kasano nga ro din ni Johnny. Sapay nagsingpat. Kan laglagi pa, mano saan nagapukan kwa na. Saan ka nakalpas iti panagadal mo? Iso, tinang tultulong kan ka. Kat bayadak to ano anyat ko na. Tulungan nak to ni Arnold amang bayad iti nagastos na anang paadal kanyak. Saan na problema data? Ta professional Jane Nobyo, Lola. Panga si Mia. Di na kumamat ikalang akastoy. Apay akalat mo't latanti panangisinam kanyak. Anyat basol ko ken ka. Awan basol mo? Iso na laang ta saan tangarod nga agbagay. Saan adata na ikari para iti tunggal maysa. Ay ayaten ka, Mia. Ibaw ingon iti sabali day ta panagayat. Sana siya ti para kan ka.
Sumapol kan iti sa bali nga ayatem. Oh, adto yan ti bayan tinateng mo, Johnny. Agyaman ak, Remy. Madlaw ang naliday ka Ay, makipagladingit ak iti panagsinayon ka ni Mia. Ngamno kayat mo, kasaritak ti gayem ko. Ay, wag. Tapno saan nakaasinaan? Saanen? Namin anon ngay ayok. Ngam talaga natangkan ti desisyon na. Kat tinasakit. Adda-adagos nang isukatan na kanyak. Anya? Pada na matlakan a profesional. Kasta ti imbaga ni apong na kanyak. Kumusta kayo, nanang? Gasto ya. Nasaya at tamit. Di mo matkadwa di asawam nga imay. Napan nagtrabaho. Aywan, nangyagak itinatengken prutas, nanang. Magyaman na ka. Ngamawan ni Mia na panagtrabaho. Talaga nga inrantak ti imay bayat ti kaawan na dito'y balayo, nanang. Ta sigurado ang mabatrip manen no makita nak dito'y. Kat, kumustan di apo ko yo? Ay na, masikog. Ngam di da pa'y malagkasari tinubyo na. Anya, apay kanungay. Diyak ka mo Makumikom kanulaw na di lalaki. Ay, tamalaksid amang opisina. Ada kanupay sa balya negosyong asikaswan na. Ala, tilay bagbagamat si ka, Johnny. Intun kwan, mamati akin ka. Kat patyan nak ngamin Nabayag matan nga agar aramakin ka. Di nakpala patyan. Agayatak kin kan. Sapay ko matadapan na kay Karik, Remy. Kwa, mabainak mo, Johnny. Ngamin, gayam ko jay ex mo. Anya ko maita. Awan mat problema iti dayta. Di mon panunutan ni Mia. Tadan sa baling asawa na. Di may papan kadata ti panunutam. Aklunan nakon, tay kasarakan, Remy. Agdate naman mat itirwan, honey. Manipod nagkinaawatan ta. Dito'y latabalayan ti pagkitkitaan ta. Di nakpay impasyar apunos. Kandi nakpay inyam amo iti pamilyam. Pasensya kan, hanggang sana mabalin nga parang kakarakwada. Tama nga nuriribok ti mapasamak. Apay, anyat kayat mo asawan? Lading itag no inlimad ko ti amin. Ngem sana pod no abaroak. Ada pamilyak. Anya? Di ta mabalin ngay public ti relasyon ta. Tama nga no may darum ta. Iso nga anusam ta ti kastoy. Ti limad a relasyon ta. Sa nabalay ta kanayo nakmat nga may di ti palayo. Apay anagilimad ka kanyak, Arnold. Inalilaw na. Sorry, Mia. No jak nagilimad kan kay di. Sigurado apaayan nak. Angam di ka madanagan. Si Kati ay ayatag. Jakun ay ayatan ti asawak. Di kay baybayan di tisikog mo. Na kayo ti pangpangrunak. Sinaam nga roden ti asawam, no di mo ay ayatan. Sana mabalin. Ngamin, palaban na diyang asawak. Amangan no idarumnak. Kasangay ti anak mo itapok. Nga mapingawan tama na nga ay. Masurunak nga rod, Lola. Tanakitak ti post ti asawa na. Nagturdamat gayam iti sabali apagilyan. Awanan ba inday di alalaki? Nagkari a makadwami ita. Ngamsaan met gayam? Ulbud day jay. Sinaam nga minin. Oran anwam. Di kan to agbalin na naragsak iti relasyon niyo. Ta ekstra na kalaing day di alalaki. Umay laang numasango na. Ngam ti priority na. Kat ti original nga asawa na. Diyak mabalin asinaan. Ngamin masikugak manin, Lola. Anya,
Magbasit pala ti anak mo, masikog ka manan. Wan nga ron. Jakmet na puutan, Lola. Kasano nga ro daytan ngay? Good, kastilat na. Ano sa kun ati relasyon mi kini Arnold? Tinapatag, addam ako na nga ama, dagiti anak ko. Adda kami dito yung department store. Igatangak dagiti anak ko ikibadod na. Tanabas si tandan dagiti badod na. Ala, pag yan ka magnahani, tani, amang ano may kaglis ka. Kumpot ka kanya. Un, honey. Dadyani dayjay ah. Mia! Ha, nakita dakon. Pumanawak la ko man. Nakita dakmot. Kumusta? Ay, kasi pudno gayam tinadamag ko. Ada kayo tinagkatuluyan. Un, Mia. Katni, masikuga kun. Kat, nasayaan Duwagaya man ti anak yo, Mia. Ayan ti asawa mo nga. Ay, kwa. Awan, busy. Sige Ha? sige, panawan kayo tani. Agri rin dagito anak ko. Nakaapal. Agkuy-kuyog da. Ngam siya. Jak mabalin akakuyog ni Arnold iti publiko. Anyan ti kastoy agasak ko. Oh, Mia. Naimbag man ta impasyar mo dagiti apo ko mi dito ibalay. Nanang, kidawag ko matitulong yun. Ngamin, nakapsutan ni Lola. Dinan ka ba ilang ti mga awir kadagiti anak ko. Da kayo pala ko mati mga iwan kadakwada. Tamasapo lamang gadak. Takas jay mo ti amada. Addaman sa bali ababainan. Iso abinaybay anda kamin. Anya, Iso nga agpakpakaasi ang kada kayo nanang. Da kayo pala ti makaamo kadagiti anak ko. Bayat ti pa nagtrabaho. ay katun saan a problema day ta anak ko. Katagyaman nak, takayat nak ang mga iwan kadagiti anak mo. Pakawanan da ko ma. No pinakitaan kayo iti saan anasaya at iti kalabas nanang. Ha? Naamiris kong tibidot ko. Saan gayam arumbang atang sitan tinaganak. Nga uray anya po'y tinagkurangan tinaganak. Masapon lat na gayam arespetuan kan raaman. Pakaragsakak dagita amang mga kukan ka anak ko. Aklunan me, ado tinagkurangan mi kan ka iti kalabas. Ngam nakasagana kami amang sulnit iti ado ang nagkurangan me. Agyamanak nanang. Manang! Biyana! Manipod man nga rod ka ni Kabsat Flora sa napud no anagan, tintay drama, kasto iti konana. Dear Manang Biyanang, may papan kadananang kantatang ko ti kayat ko pa'y drama. Bakit kan lakaydan kat adon ti rikrik na anday ti bagbagida. Adon ti saksakitan da. Ngam ti kasuron ko, imbes nga agas ti gatangan da, saan tajay kat pagpapintas, kan pagpagwapo da ti unan da. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Danuman, Flora. Mabit lang, nanang. Adoy, ala, uminom kayon. Inday pa check upon at tani nakaroon tauyak yun. Ay, check up. Gastos lang dayta. Kasano nga ron nga agimbag kayo nga, no di kag pa check up. Flora, mangipaborak kan to maniti oregano tayo suti lumag. May sa kayo mo. Agpada kayo nga umanuyag kininanang. Hintay pa doktor, kuyogang kayo. Iyag mo ti pagpadoktor ka na siya akong timapan. Uray siyak. Itad mo ti pagpadoktor ko ta siyak ti mapaan. Tanay, at dapay trabahom, Flora. Kabalan nyo ay nga uray da kayo latmapan? Well, naitalagay ah. Napigsaak mat nga uray ado tirik-rik na. Uray siyak, makawayasak. Mala, agkuyog kay nga rodan ama pa nagpa-check up. Tapno dya ako naglangan iti trabaho. Agsinata dito'y plaza, Cardo. Mapan kan iti papanam, tamapanak moten iti papanak. Huwag susima.
Ayan tayo kwartak ngay. Aday ta. Ginudwak tinted ni Flora a pagpa-check up ta. Adon sabat kan ka. Saan? Sag 3,000 pesos ta. 6,000 jay inted na. Alang araw. Kahit anya nga oras sa malpas ka, ta agkuyog tamot lang agaway, tapno sana makadlaw jay anak ta. Agtek sakto. Wano awagan kanto no dandani ak agawi dun. Sige nga raw. Kahit papanam nga rodan ba kahit Inakpay agpakukuken agpakulot. Sa aktumapan agpa-facial numalpas. Si Kangay. inakpat agpaputis pa, kan agpamasahay. Nay, kartua, di kag bababae. Amangan no adda chicks mo ijay massage parlor. Tapay akanayon ka mapan ijay. Chicks nga ipagpagamay. Dapay lang mangayat kanyak-ayak at lakayaan na kaon. Malakit ay mapantan. Agsina talituyan. Awan trabaho mita, Flora. At dala kay, rumwara kon. Agkuyog tang rin. Ta mapanak matan itayang tinegosyo ta. Aywan. Di mat ko naman apan nagpa-check up na ng kantata. Wan, nasapa darim war. Binaon ko idama pa nagpa-check up, tanay umanuyok damatan. Di damat inala nagitay card iti clinic. Anya, kaimbagak mga laan na dagijay. Ang mga no sa bali man na doktor, ti papananda. Sa bagay, ibagadan nalipatan da. Sana balit dama record da iji clinic ti Dr. Dan. Inton maminsan, kuyugam ida no kas di mapandag pa-check up. Tanay, kasla sa ang damat nga agim-imbang. Ay, nairanama nga ron nga da trabaho klakay. Kuyugak to idan ano follow-up check-up damanan. Nakabaybayag kamutin. Itayak pa'y nga gururay dito'y paradaan. Nagkapuam ayan. Napanak nagbiro kiti sapatos kaw. Kahit adda nagatang ma. Ada, wag-wag ngam original. Nalakapay. Usarag taw amapan makidaya inton bigat. Inton maminsanan agumatangak iti sandal ko. Ta inununak pa'y tirupak. Kan gimatangak iti pagpapintas ko. Ala, agawid tangarunan kanay, malumag. Oh, ayan ti aga sa ginatang yung ay. Adda ijay bag ko. Orasyak, adamot ijay bagkaw. Nagtumarak pa yun Kahit anyat ko na ti doktor kada kayo. Katagagas kami Tumaran mi kano dagiti agas may. Para uyok mo di inresita ng agas. Nan, kita akman ti aga. Ay, inakman pa'y agsiar. Anay nagsakit mo tanti tiyan ka. Inak man nagdigaws tani, dagaangan nak. Oh, ina, nagpunaw. Aguray ka. Nagpakulot sama ni nanang. Nagpapukis mo ni tatang. Ay, di magasda siguro iti parlor. Tumanaul man ang dananang kantatang lakay. Kanayon damot nga agpa-doktor. Gamapay nga taadi damot laging bagan, bakit? Ay, huwag nga rod Kan awan nadlaw mo kadananang kantatang. Apay, Kakulkulot ni nanang, kan kapukpukis manan ni tatang. Papukis a papukis, linawas nga agpapukis. Mabilbilang lang aro jibok dan, papukisan na pailaan. akabaybay ama. Anda siguro sobra itintad ko akwarta kadakwada. Ay na, ibagam ka ni nanang, ta saan pa lang agpakpakulot, ta umanuyag. Nabangsit ka agas nga ikabkabil na itibok na. Agpaimpagpay Nantay nakman kita nida. Ang mga nun nalipatan da tinagtumar iti agas da. Awanan naibusan tay agas ko. Oray siyak, naibusan, Flora. Anya, manulang aldawan nagtumar kayo na ibusan. Kati sumat latiin ta di doktor may. Wen, Flora. Ay, jak kayatin ti agagas. Nagpait, nagrigat at ilmunon. Kasla maisalat iti karabukob ko. Nagdadakkel nga agas. Oray siyak. Gusto na ikayo na natumarakaw.
Nan, kita akman tabagyo. Nangikan iti agas yun, nanang. Tatang. Awa noon, imbasura ko. Oras yak, imbasurak mo tiyan. Nanang, agreeing kayon. Mangantayon. Aldawan. Ni, naimas pa'y malatturog ni nanang. Ni, anya dagito, anda dito rabaw ti lamiseta da. One set mo ta beauty product. Adda sabon na, toner, pang night cream kan sunblock. Tayo mo, nalatak kan nangina branda ito'y. No kasta? Agus usar ni nanang iti kastoy? Ne, nangalaan da nga iti gatang da. Kat saan madimawat kanya? Nay, aldaw mo gaya mo. Nasayata na ka rin kayo, nanang. Da kayo ti agus usar ka dagito ya pagpapintas? Ha? Ay, uwan anak ko. Apay aya. Nagnina mo dagito'y. Wan ngam epektibo mo. Kita tirupak. Kaririing ko pa'y laang ngam mayat lata tirupak. Natural beauty. Ah, Adoon na yun ti sakit ko. Iso ang masapul nga agpapintasak iti husto, Flora. anya? Agpaagas kayo, ah. Saan nga agpapintas? Ay na, uray agas ka nga agas. No talaga akadeng mo, awan mabalin anak ko. Anya? Diyak kaya't timatay alos siyang. Iso ang masapul nga agpapintasak. Tapno na pintasak to nga ilungon nyo inton matay ako. Naimbag nga orasyon, nanang. Agmano ak. Kumusta kayon? Naimbag man tapi masyar ka ami anak ko. Ay na, kailiw ka na anak ko. Nay, agmay-may saka mo. Yan ti asawam, kandagiti anak mo nga ay. Jak ingkuyog ida, tada klase da. Kanadamot trabaho di manugang nyo. Kumusta kayon? Ay na, nagsakit ti saka ka anak ko. Anya, apay? Simron sa mo ti arthritis ko anak ko. Awan ikaatang ko iti agas ko. Sige, taikan kayo iti igatang nyo iti agas yun, nanang. Iso ngay mayak, taumay kayo ikan iti allowance yun. Ay na, agyaman na ka anak ko. Ay, ami anak ko. Ay, agyaman naktapi masyar ka. Ay na, nasakit ti matak. Nakapsutsan jay antiparak. Masapol ang masukatan, anak ko. Sige, taikan kayo mo't iti kwartayo, tatang. Tapno adda igatang nyo iti eyeglass nyo. Man tanay, kababain mo't ka ni Flora akamsat mo. No iso akanayon ti pagdawatan may. Kaning kasla umimimot mo't tanday kamsat mo. Anya? Wen, agpaiso timbaga ni tatang mo anak ko. Saanen akas ide, akanayon na kami nga ikan iti kwarta. Iso anay nayo naman ti itad mo kada kami anak ko. Ay na, ay unayin ayada ito'y amarikrik na hay. Ni, ape atap-tap payaan nyo taulo yo. Nakarupangat kayo mat. Nasakit taulo yo. Saan nga maulawak? Anya? Kapapanan nyo nga rod nga, ape nakarubat kayo. Wen tainak ko mga rodag pa-check up. Sarak tay intadje kabsat mo ako arta. Ha? Ala nga rod, kuyugan kayo, tawan trabaho kita. Ay alaman nga rod. Ala, ingka mga yabon iti pagluganan ta, Flora. Anay ka, ay oray mo't tan talimtagmanan ti sakak. Nay, apa yan tatang? Limtang nga ron man ang ti sakak, hulyaw. Agagas kayo Awan agas yun Kadagsaw kayo mo't. Agas. Makaumadang-dang na itang agas. Ha? Kuyugan nakman kit na ijay plaza. Mapan kayo iti doktor? Ay, di kayo pala nakigidan itay kadananang. Kinuyog ni Flora ni nanang ijay klinik. Basta kuyugan nak, tasabali mo't ti papanak. Ha? Papanan nyo ngay. Sapay adda kumapapanak kita. Sige. Idagas kayo ni ti papanan nyo.
tamakikuyog kay ton kada flora kan nanang agawid. Nanang, anyat kuan tayo ditoy. Saan mo tatay klinik ti doktor yu daytoy? Wen, tagpa-facial Kan ipatrim ko tiki, day ko tapi muskul manen. Ni, kunak man nagpa-check up kayo. Ay saan? Check up di tanga. Ay makauma day ta check up. Allergic tilapayag ko day ta balikas. Ah, Isunto mo la matay da tao. Iso nga agpapintas tayo kiday. Bakit ako nanako? Umadanin ti apit ko. Iso nga agpapintasak. Agpaubi nga. Agpapudaw kanaminan. Padasag pa'y ti agbalin anapintas sakbay amatayak. Ay na, maminsantay lang nga agbyag dito'y lupong. Iso nga enjoyin tayo, anak ko. nanang, Diyak kayat nga uyawin dakto dagiti mang tanaw iti bangkay ko numatayak. Nagalasmet da ito'y anatayin. Nukuladan to nga anya? Nalakaya ti mauyaw. Isungag papintasak iti hostaw. Tapno presentable ti rupa. Inton mailungunak. No kasta, saan ang nagpa-check up ni nanang? Bakit? Saan? Napan ka nagpapintasan. Agungat-mat na ibagak nga agpa-check up. Ore ni tatang, idindagas ko iti kunana apapanan na. Jimmat dyan ang indagasakin ko na. Anya? Anyat ko na kanudjay ngay. Kat agjim Kuna nang agsaksakit ti saka na. kasla saan mo tan ngagpilpilay, di simra ka dyan. Simmarang tamad. Aya? Kitam ka nito'y muscle ka, susima. Di makil dan na Ay, wun. Timandisal mo tundagita masal mo. No kasta, napan ka manan nagpadakkel iti masal. Wag, arigat no maliwayak day ta. Taag loy-loy ti kudil ko, no jak minti na rin. Napanak mo't nagpa-facial. Kita umot to'y rupak anay. Nagkinay saan ka de. Uming impis mo tarupa maun. Katun ay aywan agayam. Di Domingo ti pa nagpa-facial ko. Kahit kumustan jay agsaksakit at salmaw. Ay, isulat ta Nasakit lata. Kan pasaray maulawak. Ipankunsan at talaga. Oray siyak nga raw. Pasaray agulawak butag. Oray ko man aggidan ta amatay tapno aggidan ta mo't amay tabaw. Wan ko mga road. Kano agiddan ta amatay. Ti kayat ko, duwata nga agidda iti may salungon. Tay good for to ti alaan da alungon ta. Ada nga tayo good for to alungan bakat. Kat agparamid dan tuwa. Ipasadyata. Ay, no apay mo't nga may namatay ti taawan niya. Wan nga rod ngam saan abalin Tinapatag kat gwapo ka. Kan napintasak no matay ta. Nanang, ayan nyo. Nanang, Nay, nanang ami, si ka magayam. Wan Flora. Nakaturog magayam ni Nanang dito'y silid na. Wen, naiturog na ti panagbuy-buya na iti cellphone itay. Ay, una yun. Nagpintas mo ni Nanang ang nakaturugan. Ay na, kasta ti kayat na. Uray maturog masapul ka nung ag-makeup. Taamangan numatay abigla, kunana. Anya, nagpuskol ta lipstick na. Naglabasit ta bibig na kan pingping na. Agraman kalubti mata na. Ren. Nakaritos pa'y Kan kita am tabado na ni Ay na, kaslamot bado ti agninang tabadonan. Nagado asilap-silap na. Kan nakakwentas pa'y itinagdakkel. Nakarilupay Kan sing-sing. Kumpleto ta alahas na. Una yan, ultimo pan naturog da, i-make upan da. Kasta nga rod ti kaya na. Taamangan ka no saan na makariing. Kati kaya na napinta sa matay. Anyan, kahit ni tatangay. Nakaturog mo lang dito sofa na Abay, di mo nakita Nakakupyur mo lang.
Ayun, jak napansin. Nakasikig mo ngamin, iso ajak nadlaw. Nakakurbata, nakaturog, kan nakapumada. Naka-foundation pa'y katarupa na nakabangbang lupay. Ay, una yan ngay. Agkabaw samot tindag iti dadakkel ta kabagis. Ay, diyan mo Wan siguro Mangrugrugi siguro, ti pa nagkabaw da. Nakapsutak. Bumangon kayo, tamangan kayo, nanang. Inyo nagkundito iti kaninyo. Ada ka magayam, ame. Wala, taimbaga ni Flora, masakit kayo kinitatang. Ay, ipanminsan anak ko. Bumangon kayo, kitdit namangan kayo. Siyak ti mga sikaso kada kayo, tawan ti kabsat ko, na panagtrabaho. Ajak makapangaan, natamnay ti panagraman ko. Ala man kit di ta make up kit ko. Lukatam ta iruar mo ti lipstick kan make up ka. Ha? Make up anak. Nalipatak ti nag-make up idirabi eh. Alaan, kan lipstick anak. Tamaulaw ka bumangon. Ay na, mangan kay kit din. Taag tumar kayo iti agas yo. Make up anak pay. Bye-bye am taagas-agas dita. Tulungan na. Maulawak. Ah, ni tatang. Ay, mabit na ang tayo nakitaan, nanang. Diyak kaya't ti mapanay sa ospital. No matayak lang. Maklon ko palubos akong to'y bagik amatay. No talaga akadeng kon anak ka. Tamapan tayo iti ospital. Saan anatang kanti ulo yo, tatang? Manang, apa yun? Ay na, nasaya at tadakan ading ko. Maululaw da nanang kantatang. Iso ako na, ipantalaangan ida iti ospital ading ko. Agkakanat mo't ti sakit da nanang kantatang. Wen nga rod, iso ang masapul ang maasikaso daan na imbag. Di tapay la itulok arumor da iti balay. Wan pagsagay saan tapay la idaatan Agpada tamot abisi no daduma manang. Wen, alaak ni tatang iti balay. Tasikamot ti mga sikaso kin ni nanang. Pinagsagay saan mi nga rodi ti kabsat ko dagiti dadakkel mi. No dagiti hilig da ited milatta. Ngam kit di saan mi ida na pinalubusan arimwar. Tapno mabantayan mi ida na imbag. Kat naayat unay ti Diyos takalpasan ti panagagasda nagimbag damitlaeng. Kat kanayon mi nga ipalagip kadakwada at isalon at dati umuna nga asikaswanda. Alakastan, tuygayin mo, Flora. Alaga gayam, di tan tinagpatingkaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, parity script, kaniti drama, to gayam yo, Jenna Almoite. Thank you manan, kada kayo amin. Niya po Diyos, timang tarabay, kan mang bendisyon, iti tunggal maysa. Kat manan, naragsak kabaruatawan tayo amin, ngawan labas. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Kapadasan man nga rod ni Kabsat Barney sa napud no nagan, tintay drama kastiti ko nana. Dear manang biyanang, may saa kabalo katada may sa nga anak mi iti day asawak, kat iso tinagbali na kadkadwak idipim mo sayan. Rogyak man nga rod, ti agsalaysa. Onya, nakadalos ka na nakaw. Uwan tatang, nalabak pa yun dagiti kurtina. Asayaan nga raw danak, tapno nadalos to'y balay. Asino nga min ayat ti ibagbagayo asa nga iliw? Secret nga ron pala nga nakaw. Ha? Nagadunga mo yo. Ay, wait, adto ti kwarta. Inka gumatang iti merienda kan na ima sa sidain. Tapno adda ipasangot na iti sanga elita. O sige tatang. Kay masam tiyang lutaw sa laing. Tay naksabtunan ninton madamdama tay ibagbagak abisita.
Ada kami nanakaw. Kadwak na espesyal asa nga ilita. Ha? Naimbag nga oras mo, Saling. Kastamat. Saling anakaw, agmano ka ka ni Glory. Ni, aping agmano akan ko na. Ubing ngam siyak, agmano ak. Una, tayo suti agbalin to amay kadwa nga inam. Anya! Nobiyak ni Glory anakaw. Sapay lang kumata, magustom ni Glory para kanyak. Sige. Ingkay manganan, tadapay papanak. Nay, papanam nga Di tabalay daan timiling. Andamapan ko alaan. Barney Labs, di naksamot kayat di anak mo aparakan ka. Anya ko maita. Iso ayat yung mga sawa. Sakmat. Labs, Di kagdanang labs. Taawan makalapod iti inayat ta. Ilaban ta ti ayan ayat ta. Glory, my labs. Nay, apay ngagluluwa ka nga imay dito'y balay. Saling ka anakan. Auntie, ni tatang, nagisangpot iti babae, ije balay. Anya, babae. Wan, asawaan na ka no. Anya, nay, kunak man no saanan ang mga asawa. Kastamat niya mo ko, ngam nagisangpot matiti babae. Ingkay manungtan, ingkay bagbagaan, auntie. Ay, anyang arod no talaga kayat na pa iti mga asawa. Awan mabalinta ka anakan. Basta ingkay bagbagaan, pangasiyo, auntie. Nasakitin akam di anak mo kabagis. Gapo iti panangisangpot mo iti nubyam dito'y balayaw. Nabigla lang na jay. Ngampat siya kamawatan naktumot lang. Nagubing magayam tinubyam kabagis. Uy, kabagais. Kahit 18 na laang. Kalkalpas ti dibunay, di na panabular. Anya, ay na, kasagsagpat na lagayam iti kinabalasang. Una, manmano ti kastoy kabagais. Senior citizen, makaasawa iti sweet 18. Ay, ala, sapay la ko mga rod, tadi na kanto panawan. Tani, nagubing unay mo ti pinilim nga asawaan. Di ka madanagan kabagais. Tamarik nakmoy nga ayatan nak ni Glory. Di naktupanawan day jay. Mga nen, saling. Nakaluton ni nanang mo ang Glory. Nanang nga, di kay lagbay na mangibagay ti kasta. Legit, agpay sumay na nanang munton ni Glory. Ta ikasar ko ni Timabieg. Di kay lagbayin. Laklakayan kayon ng mga sawa kayo iti nakaububing. Apay aya, di mo kayat ang mga sawaak. Apay, di mo kayat nga agragsakak. Kung kasanon no makiasawa kanto, ipanaw na kanto ti asawam ni Tibalay. O sinunto ay ti karkadwak no jak mga sawa. Saan kayo aparitan ang mga sawa manen? Basta saan kumamot nga ububing ng siyak Awan mo't dakos na. No mabain ka ang mga awag itinanang, ayos lang mo. Uray awagam latan ay tinagan na. Hay, basta jak kayat teja para kada kayo. Sumapul kayo iti sa bali. Tay bakbakit mo't angam siyak, tipilyan nyo. Ni Glory ti ay ayatag. Isulang ti asawaag. Awan innubingan kan linnakayan kan niayat. Basta gin inayat kami, period. Kasto'y tirumbang ka dagitoy. Dito'y tirumbang ayan da. Ah? Apay nga inwar mo matindag iti gamit ko, Saling. Ay, di nakman birbir nga san latan. Iniinaw na akngam si ka, Glory. Ha? Saan nagaputain sangput na kanti amak dito'y balay kat kunamlan asino kamut na namang birbir nga sa kanyak. Apay nga rod nga inwar mo dagiti gamit ko, manang Saling. Awan nga rod space di tao nag. Mabasaan no agtudo, manang. Sapay awan linong na dito, Irwar. No di mo kaya tamabasa dagiti gamit mo, di yawid mo, ije balayo. Ha? Talaga, di na kaya ti anak mo ngagbalin nga asawa ang Barney Loves. Bayam takasaritak daw. No kasapulan nga untak, aramide. Sukat ti mapatpatulukan. Siyak ti boss iti na iti abalay.
Nams. Ala, dito'y kalang silid na mapanak man iti ayan na. Saleng, sana nasaya at tikas na nga aramidom. Ala, yunag mo na gitenruar mo ang gamit ni Glory. Ita niya aga po. Sali-sali lang di taunag. Nagadumang ngamin tinalan na gamit nan. Kunamulan kagawaan ti sa nga pula taon. Yag mo na kita kunak, di nakpagpungtutan. Dayta tin suro-suro dayja babae kada kayo. Manipod dimteng dayta babae di balay. Kanayon da kun nga utan. Di dapay kikanan iti kwartayo. Dayja babae di meran rano di pensyon nyo. Saan nakabasta agunget na awan rason? Dapat patagkit ti dayja babae ang amsyak nga anak yo. Ang talawak langan. Anya, Ay na, saan akaanakan? Di ka agtalaw. Saan anasaya at day nga ibagbagam? Kun kunakla ang matkit di dayjanti. Tawan matla ang tamo kapapanan. Barang kunak no sinaanan ni tatang dayja Glory may bagak tikas jay. Ngam saan matlat ta? Baybay am ngaminhun. Tagdenden nadan. Agkasarda ka nun iti mabiit kuna ni tatang mo. Wen nga rod. Amok di pensyon ni tatang tikinayat dayja babae. Jakpat yun ngay ayatan na. Saleng. Iso nga ipamuspusak man ti panagsina da. Jak ipalubos nga kasarda. Iso nga agbiro kak man iti bakit. Ah, bakit nga? Bakit amang pikot kan ni tatang? Anya? Ay, nagloko kan siya ling. Tila'y bagbagamad. Di naktupay inaram ni tatang mo, idi ka ubingam mi pailan. Itan tulakit din na bakita kaon. Iso nga ron apikutan nyo, nana. Gargarian nyo no iso. Apay, di yu kayat ada kayon to ti mayranod iti pensyon na, no agasawa kayon ton. Tila'y bagbagam mga ubingmad. Ay napasinsya ka na. Ngamjak maramid day ta. Iso nga ro na nagbakbakit ako na balasang. Tajak amot timang pikaut. Kasta kati bagam kanya kon. Nagloko kan. Ay, sapay umadanin ti kasarda. Jak kayat nga kasarda nana. Ay na, di ka labaybay anjay amam. Mayat kit di atap na dan tukad-kadwana. Into nasawaan dakan. Jak makiasawa nana. Nga ta. Di mo may bagati kasta. Ta sana mapakpakadaan ti panangasawa. Ay, jak matparitan ang mga asawa ni tatang kuket, nana. Basta saan kumamot ajay 18 years old, ha? Anya mo, day ngay. Ubing ngam siyak tagbali na may kadwa nga inak. Nagalas na kita, ay. umay na karukudan no madamdama Saleng. Sa di ka pumampanaw, Ni, apero ko dandak. rukudan na ti size ti sikat mo. Kan amin ay, daiton dan tayo sa rin yung nga abay inton kasarmay. Anya, no kasta. Talaga nga ikasar yun day dya babae, tatang? Katuwan tanay, agdandan na kami. Abay kayon to inton kasarmay. Manjak, makaabay. Apay aya, kasta ka anak ko. Aklunam ka din ni Glory amay kadwa nga inam. Nasingpet mo't kasawak. Awan mo't madeng aramidin na ka. Nagubing nga ron unay para kada kayo. Kasla po ko yun. Oray man. Awan bibiyang ko. Agin inayat kami nga ron. No ba tuluyan nyo ti kasar? Agtalawak. Anya, Sana ka mang rabrabak. Aramidik timbagak tatang. Iso ano diyo kayat nga agtalawak. Sinaan yun day dya babae. Sumipngutan sa leeng. Apay, di ka pa'y agawid ka anakan. Diyak kayat agawid anti. Diyak kayat na makita ti panagrup-rupan dagi jay duway jay balay. Makapadurman nakit kitaan ti style da. Agasam, agsinsin naklut dakit din.
Kat gagangay na tagin inayat da ka nga road. Sanda mga bagay. Ay na, umadanin ti kasarta. Isu nga aklo namun ti amin. No talaga mula na patag ti amamkan ka, maawatam ko makaanakan. Mangibabay ni tatang. Agasam mo day tangay. Itikas dya kalakay na. Ubinta sawaon na. Tilagbain. Awan mo't tinakababain dita. Awan mo't daldala pusan da sa balya tao. Katsyak ngay adaldala pusan da. Tasyak ti mapapiktaran nanti. Mala, baybay amon ti amam iti kayat na nga aramiden kunakbet. Suportaram latan iti kayat na nga aramiden. Tapakaragsakan na dayjay kaanakan. Nay, papa naman akaw. Nakabagkamay. Nagdakkel pa'y tabag mo. Inakagsapol iti kakampik. Ha? Apayayakas tati ibagbaga manakaw. Di nakadi pala maawatan. Kat nalpasan ti kasarmi ka ni Gloray. Inak pala iliw-liwag ti sakit tinakam ko. Tawan mo't dengdenggan nyo. Tilatan kay kayat yu tararamidan nyo. Ala, pasensya ka lang kung mananak ko. Ay ayatek mo't ngamin ni Glory. Agin inayat kami. Di yu pa ikan iti importansya matiriknak. Sige, mapanakon. Papanam abandangay. Anya lugar. Aking balay. Basta, mamuan yung tumo lang. Sige, mapanakon. Awan manan ni saling dito'y balay, Labs. Wan nga ron. Malipod nalpas ti kasarta. Marmara po kawan na diyang anak ko. Makonkonsen siya akpay kit din no daduma, Labs. Agrebrebel din samot siya anak mo gapo kanya. Andan nakam ni Saling. Amunan tinasaya at kan saan. Kanayon ko matabagbagaan ngam awan mo't dengdenggan na. Labs. Agawid tulat taladya inton makaamiris, Labs. Patsek ang maawat na kantumot laeng amay kadwa nga inana. No kasta, saadan anagaw awid ni Salain kabagays. Saan nga rudan ka bagis? Makapadanag mo't na dya ka anakam. Di pa'y umawag mo no ag-text la kumamay. Ayan na kanungay. Diyak nga rin amaw ka bagis. Iso madana ka nak. Wano, aday ti balay dagiti gagayim na. Diyak ka mo ka bagis. Mala, bay ang tasyak tuman ti mang kontakken ko na. Uwan man ka bagis, pang-aasem. Ay, talaga nasakit tinakam na iti panangasawam manuin ka bagis. Iso akas jay ti jarjay anak mo. Uwan nga rin. Mga manyat mabalin ko ngay. Nangrunak at nalpasan ti kasarmi ka ni ipag mo. Di nakmat ngamin maawatan jay ka anakam. Kanayon kumangarod abagbagaan iti. Nga aklunan nanti amin. Ngam talagan saan nasakit tinakam na kabagay. Ti anak ko ti umawag. Hello, Saling. Naimbag man, timawag ka. Ayan mo. Apayan di ka matla agawid ay. Agawid kami inton bigat, tatang. Ha? Agawid kayo? Ne? Sino ti kadwam nga agawid ngay anak ka? Kadwak tinobyok, tatang, ni Maxwell. Ha? Nukasta? Adan nobyom? Sino nga deta Maxwell? Yam amok to kada kayo, ha, tatang? Sige nga ron. Urayag ti panagawid yaw. Aday ta, nakaluto ako, Labs. Nasayaat mo't labs. Taon daw ka nun da saling kan tinobyo na. Nagamamwan da nga tangay itinobyo na. Jak amo Mamuan tanto no sumangpet da, labs. Tatang, ada kamin. Agdadan, Labs. Sige, aggaukan, labs. Tenaklo katang tiriham. Tatang, iso ti ibagbaga ka nobyok ni Maxwell.
Agmano tatang. Tatang ko na. Di tantumat latlong pal na tatang. Iso ngayong kuyog kundi ti bala ni Maxwell. Tapag sasaritaan tayon ti kasarmi, tatang. Ewan tatang, ikasal ko ni sa lenta ay ayat ti anak mo. Agora ka, manutawan mo manong, kan lakay ka ka di abaro wano balaw. 75 ti taon ka, tatang. Nabayagan abalo ak. Anya, sige, magantayo pa nga ron. Sa tayo ituloy tag sa sarita no madamdama. Apay nga'y saling. Laklakay mo't nga adayong umsak jay nubyam. Kanya kumangay. Laklakay kayong tupay nga yung ni Glory nga asawa yung. Ha? Di ka nalapdan idiyan ang asawa iti ubeng. Iso adidak mga rod pakibyangan itatatang. Ay ayatak tinobyo. Apay, di ka madanagan anak ka. Sigurado masapa ka amabalaw. Lakhayan ni Maxwell. Mabiit ti apit na jayan. Ay kaawatak ano mabalo akadagos. Agpada kami lakin ni Glory ano bilang lang. Masapa kami amabalo. Talaklakay kayo mga dayong isaw. Ha? Saan ka kanya napilitan laeng anak kinobyo ti lakay anak ka? Kayat mo lang ti agibalos kanyak. Saan, tatang? Basta'y ayatak tinobyo. Ay, jak mo nga ron maawatan ti bagik. No apay alakay ti nakainlabak. Iso nga ita, maawata ko ni Glory. No apay alakay ti nakaasawaan na. Gusto niya ibagbagada nga age doesn't matter, tata. Nalpasan ti kasaryo ka ni Maxwell, saling. Wen tatang, sapay la kumaa, maawat yun ni Maxwell amanugang. Ta inawat kumutan ta asawa yung. Wala. Awate ka untay sumot nga ron ti ay ayatem ako nam. Kay anyat plano yu ita, ta nalpasan ti kasaryo. Iawid na kakadin ni Maxwell iti balayda. Ay, awan balayda, tatang. Agab-abang dala ang iji ili. Ha? Da, kunam. O sino, nagiti kakaduan na. Dagi ja anak na Makipagnanaid kan kwa na dagi ja anak kan apo ko na. Kat ni Maxwell timang tultulong kadakwada. Awang mga min trabaho da. Anya. Apay, anyat trabaho ni Maxwell. Mekaniko, tata. Tatang, kaduak na anak kan apo ka. Ha? Ay, sumra kayo, Maxwell. Nagadumot gayam tinggar-garit yung kay May. Ay, wala, pinapanaw na kamay ni Jay pag-abangan may tatang. Ha? Dito kami ngagnaid. Nagsaritaan, may butkid din ako ni Saling, ti may papaniti na ita. Ni Saling paikit di atin ang ibaga. Adito yan balayaw ti pagnaidan may. Anya? Sige ita, yung nagmipa nagiti kagawaan may tata. Saling. Apay ngay, adito yung balayan ti pagnaidan da Maxwell nga agama. Inko yung napay nagiti apo ko na. Wen atawang mga rod pag naagdanda. Pinapanaw da idan iti pag-abangan da. Ayan yan. Apay diyo kaya tikada da dito'y balay? Ha? Pinagnaad yun to, pa'y tasawa yaw dito'y. Di pag naagdak mo tasawak dito'y. Wen angam nagaduda mo't nga ro na nakaw. Di asawak nga rod lang ti mabali na pagkamangan da. Awam mo't sa bali amang tulong kadakwada. Anak ko. Di kay kumama agbalin nga unfair Anya kuman agkakabalay tayon. May sa tayo mo na pamilya. Oh, Saling. Basta dito yan balay ti pag naadanda. At damot karbo nga kiti dahi ti abalay
Iso di da kami kumamot papanawan, tatang. Anya? Awan naramidak no di tinangawat iti pamilya ti manugang ko. Nga may dagbaybayag, da kami langin iti asawak ti limasin, pimanaw kami iti balaymi. Kat kalpasan ti dua atawan, pimusay iti manugang ko, kat pimanaw metlaang dagiti anak na iti balaymi. Kat iti pimanaw da, nagsubli kami manan iti asawak iti balaymi, kat kadwami manan ti anak ko. Naklon mata na namin pinsan ti anak ko ti asawak, kat agkaalaan wano agkatsukaran da pa yan. Kat pasaray isudan tagkuy-kuyo garumwar no kasjay nga adda papananda. Alakastan, tugayem mo, Barney. Ala gagayam ditan tinagpatingkaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang! Biyanang! In your nose, para ti script kaniti drama, tugayem yo, Jenna Almoite. Thank you akanayon, kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Kapadasan man nga rod ni Kabs at Elpija, sa napudno anagan, tintay patangatang ita, kastuti ko nana. Di raman ang biyana, nasapa ka na kiasawa, iso nasapa ka na daan iti anak. Ngam nasapa ka na balo, iso ngagmaymaysa ka ng isakad iti anak ko. Impabantay ko ti anak ko kanina nang ko'y dinagabroda. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Nanang, bantayan nyo kumaan na imbag ta apo ko yo tapno saan na may barkada. Flight kun intun maminsan na bigat. Wen, di ka madanagan anak ko. Tano ka sa pulan nga istrikto, tapno saan ang maibarkada. Aramida. Ay nahagyaman nak nanang. Da kayumot lang amin ting mabalin a pangital kakiti anak ko. Jak agtalog ka nagiti dua nga ipag ko, tanabisyo mo nagijay. Ay saan? Di mo ipanti apo kok ijay. Taamangan numaakaran iti kinaampang dagijay a babae. Nabisyo dalang arudan, ampang dapay. Nang alanga road, tarugya kong tagimpakin nanang, Basta di hulip-lipatan tibilin ko, Wen ka di. Amumot akasla siya kung tiin ati anak mo. Manipod pimusay day di asawam. Iso adi ka madanagan, Elpicha. Takabayatan ti kaadam ijay abroad. Makaadal ti anak mo. Tabantayak, anaimbag. Lola, mapana kon iji pagkadalan. Ne, apay, di ka uniform. Apay akas tatibadom. Saan na pa nag-uniform ita, Lola? Unang apay akas tatibadom. Ha? Apay, Lola? Anyat madiditibado? So katamday ta, fitted launay. Kan ababata t-shirt mo, agbado ka iti atidog. Jay maling danday tapatong kan masangwanam. Ala ni Lola, kasto ti uso ita. Uso-uso di ta nga. Agsukat ka kunanay. Di nakpagpungtutan, Joy. Ala, ingka agsukat. Huwag man laangan, Lola. Mapana kon, Lola. Sino katakon jibado? Mabiit lang tala at jay payong itulod kan. Ha? Isaanan? Kabaulak mo ti mapanisi pagadalan nga uri awan kaduwak. Basta itulod ka. Tamangan no adamang sirpat kan kaditadalan. Diyak mo't agpaspasirpat. Amumla ang aya. Awan kastay agsigurado. Sige, intan, apo. Nay, anda ka matiti pagadalan manang maring. Wan, Kiko, taintulod ko jay apo ko. Sika ngay. Intulod ko matlaang di ka anakak manang. Bakit nagluganang ngay? Awan, nag-tricycle kami itay. Ag-tricycle manen nga agawid Agbiyahe ka. Wan manang, lumugan ka na at si kanti pasaheros ko. Sige man nga road, ading Kiko. Ay, intulod mo sa manan jay apo kong amaring. Wan, manong siya no. Tani, balasangan jay apo ko. Masapula bantaya. Talaga bantay sarado jay apo kong ken ka Una, tapno saan ang maitulad kanyak. Tanay nasapa ak idi anak-anak. Kityak kayat ang maitulad ti apo ko kanyak. Kanuray ni Elpidia nga anak ko. Nasapa mutla anak ki asawa. Imala kanyak ang nasapa anak ki asawa. Kat numabalin, jak kayat ang maitulad ni Joy kanyak.
Sa bagay matkit niya, nasaysaya at mudlaig no makaadal pa'y nga muna. Wan nga rod. Ang kaslasan mo nga apo ko ni Joy, taubing ka ang naadaan iti apo ka umaring. Kasla anak mo lang ni Joy. Kasano aya kat nasapa ak nga rod anak-anak. Kat nasapa mo't anang asawa ni LP dyan nga anak ko. Sa nabalay ta nakaadal na ta jay anak mo. Nga uray nasapa anak ki asawa marain. Hello, LP dyan. Hello, Nanang. Kumusta kayo ngay? Mayat anak, bantay sarado di apo ko kanya. Balay eskwelaan laang ti ayan na. Ay na, nagsaya atin. Masapo lang makaadal dyan anak ko Ten sakripisyo ting madayo para itinapinta sa masakbayan na. Di yung pagdanagan ti kwartayo. Siyak ti makaamo Nanang. Saan kayo magtrabaho? Tapno mabantayan nyo na imbag ni Joy. Ay katwan na, day talaga ayam. Saan a problema, anak ko? Ay, makapasikurmot da ito'y apil-pil. Ni, Lola, ape-apisil-pisilin nyo tachan nyo. Nasakit ka di? Saan? Masikuranak laang tanagdakkel mo't una yun. Awan mo't ngamin aramidat dito'y balay. Iso nga agjimaksa. Ha? Kabailan nyo lagit di, Lola. Kabailak ubingak pa imot. 48 ko lang, napigsaak pa'y. Good, da kayo Lola. Nukas di nga itulod na kay Jeskwilaan. Ang diretso kayo matin nga ag-gym. Ayun man apok, isublik man tay sigod apamagik. Lola, mabalinti mapan ije balay da Jonah gayem ko. Ay saan? Anyat ko ijay, hinton adda nagaram kun ka ijay. Ala ni Lola, awan? Adda nga min aramidan mi nga assignment mi. Kat pag tinulungan mi ko mga aramidan. Ay apam ditoy, iso ti umay ditoy balay. Anya? Ibagam ta iso ti umay ditoy, di mo ipilit ti kayat mo. Sige nga rod Lola. Kanso katamman tabadom, makit kita tapusag mo. Anya day tabado. Adda akla ang mat dito'y balay. Uray pay, basta sukatam day ta. Ay madurmenak amang kitkita iti kastabado. Manay nga rin. Umay kalumungan na yun. Ay saanan kiko, agjagjaging ak ngamin. Hay? Isumot na kaya masumiksiksi ka na yun, Di nakman mat bulaan kiko. Malakit din, mapankan. Taituloy kumatan ti agjaging. Sige nga rin manang. Di mo unay tamangan no agpipilan na itagaram kan ka. Panahon nakit din. Uncle, mapanak man iji balay da Joy. Aramidan mi nga minti homework mi. Di pala isuti umay dito palay. Saan apalubusan ni Lola na, Uncle? Iso asyak ti mapan ijay. Itulod na kanu kuna ni Mami. Sige nga rin, mapantan. Uraya kung di ka nakak manang maring. Mabit ka no lang ti aramidon da ka ni Joy. Ay katwan agkape ka kiko. Adda pandisal ditoy. Impapudot ko ta pandisal. Ay, naimas nga ikapiano na pudot manang. Wala, aramidem na ti aramidem. Tagkapiak lang ni ti balkon niyo. Awan mo't aramida kon. Tanakalabaak itayan kiko. Kayat mo agsungkata. Adda sungka di taunag. Ha? Wala. No, jak pa'y nalipatan, tiyagsong ka, manang. Ay katisuro ka ano nalipatam. Nalakalaang mo. Ne, imanay matandag ito'y abadok, Joy. Naipot ididag ito'y kanyak. Ala, kimutong kayo talaga, Lola. Nagseksi kayon. Wan nga rod apok. Nalukluk magak sapayan ngamda kayo. Saan mo't agpadala ang tipamagita. Ano kasta, umanay mo nga rodan dagiti badong kanya, kapok. Lakit di, Lola. Ay nan, irwar mo man kit di dagitay di mo us-usaran abadong taipadas ko. Ha? Kaya't yung ausaran dagi jay?
Hanging amin na badok. Di umot kayat nga usarak dagijay idi. Yag mo ta sayang. Nagngingi na dagijay akaus mo. Sayang no saan ang mausar. Ha? Kayat yu dagijay, Lola? Un nga rod. Alan, taipadas ko man. Joy, nagseksi man ni Lolam. Wen sexy talaga nga mistrikto mo. Wan nga rod, madlaw nga istrikto. Ultimo badok, pakibiyangan na. Kandi na kayat ti katawa. Garampang ka no ti kasta. Anya? Iso asika, numapan kay jibalay, di ka kumanatawa takagura ni Lolak ti kasta. Wan Joy, ngam kasla balasang manin ni Lolam anya. Kasla teenager matan nga agdala. Jakman amo, tamanipod na ikat jay bilbil na. Kayat namutin tagbado iti hanging. Iso adagi jay bado ka nakadulin. Iso itan ti mangususar. Hello, Mami! Kumusta kayon ni Lola, anak? Nasaya at mat, Mami. Istrikto ni Lola. Di nakpalubusan arumwar no saan ko akadua. Pasensya mo ni Lola Juan. Binilin ko ngamin amang bantay kan ka. Wan, Mami! Di mo suksukiran ni Lola Juan? Wan, Mami! Nasaysaya at matla nga no kaduma ka na yun ni Lolam. Tapno mabantayan na ka na imbag. Wan ngumpati kawis ko. Paritan nakpay ngagbado iti uso ita. Siyakla ang tisaan na nakauso kadag iti gagayam ko. Ay na, basta ni Lolam titong palam. Tamo na tinasaya at para kan ka, anak ko. Wan, Mami! Jola, ibagam ka ni Joy, tadagasan ta idan ijibalay da. Makilugan dan ka data. Sige, Uncle. Ngam, sumurot pa nga ta ni Lola na. Numakilugan ni Joy kadata. Diyakan mo ha. Di oray sumurot, nawaya mo ti tricycle. May mga oras mo, Maring. Ne, Mang Anton, anyat masapul yo. Umayak ko makikape. No, ada kapiyo Damat. Ala, sumrek ka. Diyak ko maagpastrak iti lakay. Lalaki dito'y balay. Tababae kami iti apo ko. Ang malaman laangan. Di ka madanagan. Tas anak mo't ama ng gundaway. Mabit lang nga rod, tamang idadangak iti danom. Nagseksi ka mo't Maring. Pimintas ti pamagim Imobing ka. Ay kat agyaman na ka Manong Anton. Kanayon mo't ngamin ti panag-exercise ko. Anda ka di pagpapaubing Maring. Anya mo day tangay bagbagamon Mang Anton. Kaslamot pagbalinin na kun nga ampang. Saan mo da? No, ada pa nakabalin na agara makumakin ka. Ha? Siya ko nagpalpalikaw pa I love you. Anya? Anyat katawaan nyo ijay istor itay, Joy. Ay, kwa Lola. Jane istorya jay may sa akadalak. Apay, nasaya at ayatikas jay ngar aramiden nyo. Kas kaila agpapansin, kumanatawa kayo. Lola, Uray kumaano awan lalaki akadwayo. kaadalan mi dagi jay. Gagayam ko. Uray pay, agpakadisente ka man si ka, Joy. Diyak kayat nga ulit ang tikas di ajar mo, Kumanatawa ka nga. Kas kalanad anuman atukak. Sorry, Lola. Diyak kayat ang makigayom ka iti lalaki. Babae la ang tigayom, Joy. Ni, apay ngay? Basta, diyak kayat taamangan no armenda ka. Ala, saan mo't Lola? Makitak lang at dakakuyog mo lalaki. Makangag ka kanyak, Joy. Babae la ang tipakigayomam, nawatam. Wan, Lola. Lola, agpasyar kami man kan ni Jonah.
Mapan kami ko may jemol, tada mapan may gatangan. Anyat gatangam, tasyak ti mapan. Bado, Lola. Diyo amo di bado akayat ko. Jay hanging manan, jay makit kita ti pusag mo. Ay saanan, nukas jay tumulaang. Apay ngay da kayo, Lola. Usaran niyo matdagi di hanging abado. Naimbagla kanyak at abakot akon. Ngam si kangay, nagubing ka. Inton kinamat da ka dagi jay mananggun daway alalaki. Ha? Ala, kuyugan ka laangan. Masapul nga da kadwayo kini Jonah. Kuyugan ka naman pa ni Jimol, Jonah. Anya, saanan, Uncle? Adamat da joy kan lola na akadwa. Basta kuyugan ka, ta sa bali mo't ti pagawidan da. Anya, Aglugan tayo ni ti tricycle. Imbagakon ka ni mamim. Usarin tayo di tricycle. Joy, napanandalolam kan Uncle ko. Diyak man amo. Agdadamot la itay dito eh. Agkit-kita da siguro iti gatangan damot ah. Hay, simursurot da pa'y lang amin. Mabisina kun, intay ko mamanganan. Ay, huwag nga rod ah. Pangsapulan ta ngayon kadakwada. Sapay adda dito'y bag ko di cellphone ni Lolak. Nabati ka numit ni Uncle Kiko ti cellphone na iyibalay. Ayan dangatan. Ayan ngayon dagi jay adwa kiko. Ay, nalipatak mo't ngamin nga inala jay cellphone ko itibag ni Joy. Nalipatak mo't nga rin tayo cellphone ko ijibalay. Ay, umay ka. Sapulan ta ida, Kiko. Ni, narabyan kayo na simmang puta, Lola. Napnapanan nyo. Ay, di da kay nabirukan ijay mall. Ala, alas 11 ni Tirabi eh. Nagawid kayo kuman idi saan da kami mabirukan. Malatain nakagdigos. Rabi, nagdigos kayo. Inton bigatan. Ita nga road. Dagaangan nak. Nabang sitak. Saanak akong portable. Joy, rumwara ka. Ngamne, di ka rumrumwar dito'y balay. Diyak kayat amadamag anagbulakbul ka bayat tikawan ko. Wen, Lola. Ngam papanan nyo manan ngay. Marabyan kayo kadimanan nga agawin. Kanayon kayong matan amarabyan. At dala papanan mi kadagiti ko kumarek. Nay, ulitat Joy Di ka rumrumor dito'y balay. Kundi ka agpastrak iti uray asino, naawatam. Wen, Lola. Laglagi pam dagiti bilin ko kun ka. Iso nga is-istriktuan ka, tapara mutlakan ka daita. Bawal ti bulakbol, bawal ti aggarampang, kun kang runaan ti amin, bawal ti maki-boyfriend, nalawag. Wen, Lola. Tata Shano, agistambayak man pa dito'y sango ti istoryo. Tapangururayak ka ni Lola. Apay, napanan ni Lolam. Sumipngutan Diyak nga rodam mo. Mabut-buteng ako ni Jebalay nawan kaduak. Ala agtugaw ka lang dita. Ura ta sa anak pa'y mo ta mangrikap. Alas 9 taon no mangrikapak. Ay, ala nga rod, agyamanak. Kasla ka na yun mo tayo narumor ni Lolam. Apay, adda pa ka kumikuman na. Adan samat business na. Awan mo't, mapanlaglak-lakwat sa kadwa na dagiti pada na matlabang bakit. Takas tamot ti kanayon na nga ibaga kanyak, no damagag ti papanan na. Anya, naibarkadan samot niya apong mon balasang kaw. Baliktad samot yan ti mapaspasamak. Imbes asi ka nga apo ko ti may barkada. Saan? Tajay mo't lulan. Uray ko mga rod no agawid dadagos, ngam saan mo't. Ay, kanayon ang marabyan. Parbangon pa'y kay din no daduman no sumangpet. Kanya, ay bakit ngagpuyat-puyat pa lang. Huwag nga rod. Kan nadlaw kaw. Nagbalaw ti panagkaw-kawas ni Lulam. Nasumutan ka nagtikawas ti balasang. Kasla balasang agkaw-kawas. Ay, permi, atata. Atiwan nakpay nga rod nga agpurma. Wala. Ang grabe mo, di style nan ngagbadaw. Wala matla na da pagpapaariman nan. Ha?
Ay, pasensya ka niti panagsasaok balasan ko masaok lang ata, mas daawak nga may. Wen, tata. Adumot lang ti mangibagbaga iti kasta. Kasla ka no balasang. Saan ka no may bagay iti tawon na ti panagkawkawis na. Ay na, agyaman na ta nakabakasyon kayon, mami. Kailiw da kayon. Ay na, kailiw kayo mutan na anak ko. Kumusta kayon? Ni Lolam, ayan na. Adda iti silad na, mami. Dual daw na maladladaw nga agririing. Ne, apay ngay. Madi ka ditirik na anak ko. Diyak man amo. Kasla ka na yun mo't nga aglaladot. Joy, asino day ta kasarsarita? Ni Nanang, Lola, si Mang Puten. Nine, apa yan? Anyat mapaspasama ka ni Lola mon. Agbakbakwar samatan. Diyak amo, mami. Ay, umay ka, inta kitaan ni Lolam. Pakawanan da ko ma LP dyan ako. Joy, apo. Ni, anyat tikid dawan nyo iti pamakawan, Nanang. Apay ka di, Lola. Sorry, no ibabain ko ti pamilya tayo. Ngamin. Ngamin, anya. Anyat kayo ti asawan. Di na kay maawatan, Nanang. Ngamin, iti kastoy atawon ko. Masiko ka kanak ko. Anya. Apay, adda nobyo yo? Adda anak ko. Asino? Ay ayatak ni nanang mo, Elpidia. Nakasagana ak amang niya kasarkan ko na. Hagkatan niya nga rin ti plano yung ay Kiko. Masikugmat ni Nanang ko. Ikasar ko Ay ayatak ni nanang mo, Elpidia. Isong ikasar ko iti kabi ita na panawin.